Yesu nashimwe abakunzi ba Kristo Yesu. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ku izina banyita Pascasi nk'abandi umukozi wa Kristo, nk'abandi umukozi w'Imana. Ndakunda Yesu cyane kandi ndiza neza ko na Yesu ankunda. Haleluya. Ku bantu bataragira subscribe to my channel cyangwa se subscribe ku channel yiwanjye, ni mufyonda akantu gatukura kugira ngo muze muronka notification. Bene data, ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane. Turi mu nzira imwe yo kuja mu ijuru. Abatarakira Kristo Yesu ni bamwakire, kuko Yesu araje. Yesu araje gutwara umugeni wiwe. Haleluya. Ndabakunda. Reka nshimire abantu bose baza bampamagara. Yesu Kristo nabaha umugisha n'ukuri ntako mutagira. Yesu Kristo nabaha umugisha, muranyizera mukampamagara, n'ukuri murankunda, nanjye ndabakunda kandi na Kristo arabakunda gusumbya uko ndabakunda. Mugume munsengera kugira ngo amavuta agume aba menshi. Amen. Dafite ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Maraki. Mu gitabo cya Maraki niho turi busome. Reka nsenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima kuri Imana. Ndagushima Mana ukuntu usubiye kumpa ikibari cyo kwicara hangaha kuvuga ibyawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, umpe mbese Mwami ariyo wivugira. Ndagusabye umwuka wawe kugira ngo aze anjemwe kugira ngo avuge nanjye nasame. Ndakweretse abantu aribo bose Mwami bari bwumve no jambo ryawe, ubageneze ubahezagire. Data, ubahe umwuka wawe kugira ngo abasobanure no jambo. Dore nta yindi Mana iri hatari we Data. Ndaboheshe Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye imizimu n'abarozi n'abapfumu mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ugeneze abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo ndabisabye. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka tugende mu gitabo cya Maraki. Ijambo uyu munsi ndibwigishe rivuga ngo Imana ije guhemba no guhana. Imana ije guhemba no guhana bene data. Haleluya. Reka nsome Malaki igice 4 ku murongo wa mbere. Eheraba umunsi uraje waka nk'itanure. Muriko murabyumva yemwe? Eheraba umunsi uraje waka nk'itanure, ntimuvyirengagize. Abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe. Mbe muriko murabyumva ngo abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bose bazaba ibishingwe. Haleluya. Kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora. Ngo kandi uwo munsi ugiruze uzabatongora. Rino jambo ntago riko yatubwira ngo umunsi waraje. Umunsi ugira uze. Umunsi ugira uze kandi uje guturira. Uje kugira gute bene data? Uje guturira. Uje kubatongora. Haleluya. Ni kuhoraho nyene ingabo agize, nta nagashitsi cyanga gashami uzobasigarana. Ngo nta nagashitsi cyangwa gashami uzabasigarana. Haleluya.
eheraba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora. Ni kuhoraho nyene ingabo agize, nta n'agashitsi canke agashami uzabasigira. Amena. Mwene data wa Kristo, dore umunsi uraje, umunsi ukomeye uraje, umunsi uraje ukomeye, uje gutongora, uje guturira abibone, inkozi z'ibibi uzabatongora. Yewe mwene data we, mbese ijambo rivuga abibone rishatse kuvuga ngo iki? Bariya bibone, uriya agenda kwimwesha ingohe, uriya agenda kwisiga ino hose, uriya agenda kwisiga iminwa, uriya yitoboza amatwi n'amazuru, uriya yiyambika ibintu ino mu izosi n'ino hose, abo bose babita bibone. Abibone, wamwibonewe uriko uranyumviriza, dore umunsi ukomeye w'Uwiteka urakujeho, dore umunsi uturira nk'itanure urakujeho. Izo ntoki zawe wigwa wisigushaho inzara, dore uje guturira, ngo nta n'agashitsi cyangwa agashami uzabasigariza. Nta n'agashitsi, nta kintu na kimwe uzasigaza, uzakurandura, ukurandurane n'ibyawe, uzakurandura ugukureho, mbese uwo munsi uzakurandura. Wamwibonewe, ugenda ngo ugiye muri salo ngo ugiye kwisiga ngo amaproduwi ngo unyereze imishatsi, dore umunsi w'Uwiteka uraje, uje kugushiririza. Niwihane, nuhunge uburake bw'Uwiteka, kuko buraje vuba cyane. Ngo umunsi ugiruze waka nk'itanure. Ariko bene data, kweri nta nubwo munatinya umuriro. Muze mufate intoki zanyu mugende mwegereze aho muri ko muracana, cyangwa se mukoze mwoda, muze mukozamwo turebe, murebe ukuntu muzamera, nkeswe umuriro w'Imana, mbese witwa itanure utongora, itanure utongora. Ese uwitwa iki cyangwa se uwita iki? Mbega udatinya umuriro w'Imana, ariko ugatinya gukoza intoke mu ziko, utinya kwegereza imbabura uri kuracanaho, utinya kwegera umuriro uri kurota, ariko umuriro w'Uwiteka ntabwo uri kurawutinya, kandi ari uzaza ukubye inshuro 7 gusumba uwo muriro uri kuracana usanzwe. Haleluya. Rino jambo ririko irakubwira ko umuriro ugiruze uraje, uwo munsi uraje, uje kuguturira. Uzahera iyo ngiyo mu maproduwi, umanure ushike hariya kwino, hari usiga, hari ushira inzara zitari zawe, ushikeho, nta n'igishitsi cyangwa agashami uzagusigariza. Inkozi z'ibibi, yewe mwa nkozi z'ibibi mwe, musambana mugaca mugenda mushingo ngo mugiye kwirimba, bujye murazi ukuntu Imana ibareba. Iyo muhagaze imbere y'Uwiteka ngo muri ko muraririmba, bujya murazi ukuntu mutera Imana iseseme. Ngo mbega birashoboka ko mwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma,
mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya, ngo maze mukaza, ngo mugahagarara, ngo mu ngoro yitirirwa izina ryande ry'Uwiteka, ngo mukavuga muti murakijijwe. Haleluya. Ngo muravuga ngo murakijijwe, waraye urasambana burinda buca, ariko ugaca ugenda imbere mu bandi ukaririmba urazi ukuntu usimba waraye unasambanye. Uri kurayobya abandi ngo bamenye ko ata kintu na kimwe warayemwo, naho waraye urasambana burinda bugukiraho. Ayiwe we, reka ndakubwire, dore umunsi wo w'Uwiteka uraje, umunsi waka nk'itanure, uje kugutongora, uje kukurandura, ugukureho, nta n'igishitsi cyangwa agashami uzagusigariza. Nta n'igishitsi cyangwa agashami uzagusigariza. Haleluya. Yewe wewe, mbega ubwibone we, murambara mukagenda mwibona, ngo durabibone uje kubarandura. Murambara, uwambaye ndende yambara akayunguruzo, uwambaye ndende yambara kabana, yambara utumubanye, ngo nawe ukaja mu rushengero, ukaja kugira iki? Kuririmba, ukaja kudiakona, ukaja kuvuga ubutumwa, wambaye ibintu bikubanye, ukaja kuvuga ubutumwa. Dore umunsi uraje kugutongora, nta n'agashitsi cyangwa agashami uzagusigariza. Haleluya. Urambara amapataro da, ukaje imbere y'Imana kuhubiri, wa mukozi w'Imana we, ukaje imbere y'Imana guhubiri. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ko abantu bose bambara amapataro ari igiteye ishishi k'Uwiteka, ngo nikizi ububaye ikizira ukubise mu ipataro. Ukubise mu ipataro ububaye ikizira k'Uwiteka, ariko urayambara ukaje imbere y'abantu kunuzenye ku gicaniro hariya kuri madabahu, ukagenda ugahagarara, maze ukavuga ubutumwa. Ngo uri kuravugira Kristo wambaye ipataro, uri kuratera iseseme Uwiteka, ngo ko udakonje cyangwa ntubire, ngo ngiye kukuruka, ngo ko udakonje cyangwa ntubire, ngo ngiye kukuruka. Bene data, ntimukinatishe Imana, mureke gufyinisha Imana. Imana ntago ari mubyara wanyu, Imana ntago muvukana. Imana ni Imana, kandi guma ari Imana, ije kugutongora. Umunsi uraje uje kugutongora, ukurandure, ugukureho uwo munsi. Izuba riraka, ryatsi ari ryinshi, urafata umutaka ukishiraho ngo ntushe, cyangwa se ukikura agashati ngo uri kurabinda ugumba ngo wagize iki? Ngo wahiye. Cyangwa se ukirukanka ahantu hari igicucu ukagenda ukicaraho kugira ngo izuba ntirigusangeho. Cyangwa se ukiruka ugashaka igiti ukicara munsi y'igiti kugira ngo ntushe. Uri kuratinya izuba, ugatinya umuriro wonyine wicaniye wo gutekesha indya, ariko ikintu udatinya, ntabwo uri kuratinya umuriro ukubye inshuro 7 w'Uwiteka, ntabwo uri kurawutinya. Dore rero uraje, umva, uraje utongore, uhere ku mutwe kugera ku maguru, uje kukurandura ugute hariya, uje kukurandura ugute hariya.
wama wumva ubutumwa ati ni wihane, uradutuka ngo turiko turakubcira urubanza, ukandika amakomenti yo kudutuka. Reka ndakubwire, umunsi uraje waka nk'itanure, ni kuwiteka Imana Nyiringabo yavuze. Imana ije guhemba no guhana. Imana ije guhemba no guhana. Bene data, muriba mwibisha iminzane, ibyo byose Imana yarabibonye. Umunzane wiba n'igisesema kuwiteka. Wewe uragenda wewe nyine n'umunzane ukabukomye, ukagenda ugakata wewe nyine ukabikora, ukiba abantu. Hanyuma ngo uri umukristo. Reka ndakubwira, umunsi uraje waka nk'itanure, uje kukurimbura. Nudahunga urapfa mwene data, nudahunga dore umwuka w'Uwiteka, dore umuriro w'Uwiteka uraje kukurimbura. Uraje kukurimbura nudahinduka. Reba ubwibone, muriko murambara utujipo dutoya, muriko murambara amakabutura, mugenda mwerekana amaguru. Reka ndakubwiza ukuri mw'abantu mwe, bajya abagabo bariko barabakubita ijisho bakabipfuza, mugatuma basambana namwe mu byiyumviro, ubugingo bwabo buzaja ku mutwe wanyu. Dore umuriro uraje, umunsi uraje, uje guhera ku mutwe ugende no kwayo maguru uri kurerekana no ku nzara, uje kukurimbura. Abumva nibumve, iki ni igihe c'Imana co gukora. Imana ije guhemba no guhana. Imana ije guhemba no guhana. Mawe we, muraririmba mufite ibintu zenye bishinge ku maboko, ngo mwagiye muri family planning. Mawe, ngo family planning, mukagenda ngo mushaka ngo kuvyara ku rugero. Rya jambo Imana yavuze ngo ni mubyare mwuzure isi, mwarifashe murigira ubusa. Ubu mwebwe musige mwikorera ibyanyu. Uri umuririmbyi, uri umukozi w'Imana, ufite ibinini mu kabegi, amasaha mu gitondo saa sita no kumugora, sinzi ko ari nako ubikoresha. Ucunga gusa ko amasaha agera ngo ugacubinywa. Reka ndakubwire, hanyuma ugaca ugenda kuririmba, ukagenda kuvuga ubutumwa. Mwabakozi b'Imana mwe, muriko muranyumviriza, izo shinge mwashize mu maboko yanyu, ibyo binini mufite mu bubati, ibyo binini mufite mu bubegi bwanyu, ibyo binini byo mugendana, ibyo binini mumira muri mutarabona n'abagabo, ngo mugiye kubonana n'abagabo banyu ngo ntimutwarinda. Reka ndababwire, Uwiteka aje kubashyira ahagaragara, aje kubarandura, zahera ku mutwe ashize ku maguru. Umuriro waka nk'itanure uraje kukurimbura. Urateye iseseme imbere y'Imana, ni wihane. Ntago ntinya kukubwira ngo nukuri umukozi w'Imana, sintinya kukubwira, ndakubwiza ukuri kuko Kristo yantoranije n'ibyaba ari karashaka ko ngewe mvuga. Ntago nca ku ruhande ngizabaha amamodoka, ngizabaha amazu, ngizabaha ibihinga. Oya, ishaka ko ntobora nkababwira. Nimuze muvuga ngo ntimwumvishije, ntimwitwaze ngo ni titre, ngo amazina, ngo pasteri, ngo misiyoneri, ngo ngibiki, ngo nibiki. Ibyo ni iby'isi. Yewe, ibyo ngibyo ni iby'isi. Uwiteka ntaga bireba mwene data. Ibyo bishinge mugenda mwizibagura, ngo muriko murashaka ngo imbyaro ku rugero, mugafata umukagira ubusa rya
rya jambo ngo nimubyare mwuzura isi. Imana yaravuze kabisa kandi ivuze ibiteranywe cy'inkumu kari ukubyara mu kuzura isi. Ariko mwebwe mwirirwa kwa muganga nguri kuraja mu ijuru nguri umuririmbyi aririmbana igishinge ukazunguza amaboko n'igishinge kiri ndani nguri kura ririmbira Uwiteka. Ese Imana kubona gute wa muntu we? Muriko murafata imbuto zanyu mukazisuka muri prudence ngo ntimutwarinda, izindi mukazifata hakusuka hariya byagenewe murazifata mukazisuka hasi ngo ntimutwarinda ngo mubyare ku rugero. Reka ndababwire mwebwe muriko murakora ibyo, dore umuriro w'Iteka uje kubatongora. Nimutahinduka ngo mwihane, dore Yesu araje. Yesu araje, ya nzamba y'akabanga ntago uzayumva, inzamba y'akabanga izakumvwa n'abariya bariko barakora iby'Imana ishaka. Umuririmbyi uri kuraririmba, umugabo wawe yamenye imbuto hasi ngari karashaka wewe ngo udatwarinda. Reka ndababwire ibyo byose muriko murakora Imana yabibonye, dore umuriro w'Iteka uraje kubatongora. Muriko murafata izo mbuto mukazishira mu bifuko ngo n'amapridance ngo muvyare ku rugero. We reka ndababwire nimutahinduka, Kristo aje kubahonda, Kristo aje kubarimbura neza. Ibyaha bitandukanye muriko murakora, wa musinziwe, wa muroziwe, ubyukana ibintu by'abantu uri kurabaruga, dore umuriro w'Iteka uje kukurindimurira aho ngaho, uje kuguturira aho ngaho mu bintu byawe uri kurakora. Nuhungu udapfa. Abakristo bibereye mu rushengero bafata amakareso y'abandi bayatwara kuraguza. Ejo ukazavuga ati Yesu ashimwe. Yesu ashimwe gute wagiye kurogesha mwene so? Yesu ashimwe gute wagiye wibye ibintu by'abandi ugiye kurogesha mwene so ngo apfe? Yesu ashimwe gute utababarira mugenzawe, wibuka ibyagukoreye n'ibyagukoreye umunsi ukaguma ubyibuka ukabifata ukabirunda. Ejo wankoreye ibi, uyu munsi wankoreye biriya, uyu wari warambabaje, ati narababaye cyane dushobora kukubabarira, ari ugashaka ngo kuja mu ijuru. Yewe nta muntu atababarira azigera aja mu ijuru. Nta muntu atababarira mugenzi we azigera aja mu ijuru. Nukumubabarira ukibagira, nubwo ataza gusaba imbabazi ngo kanaka ntaje kunsaba imbabazi ngo nanjye ngo nzareka ngaze kunsaba imbabazi ngo natazinsaba ngo ntago nzamubabarira. Reka ndakubwiza ukuri, numubabarire nubwo atazazi gusaba, numubabarire kugira ngo ugende mu ijuru. Ndazi ko abantu bababaje, abantu barahari bababaje, barabakomerekeje, ariko mwene data we byibagire wigire mu ijuru. Babarira bagenzi banyu, nimubabariranire, niho na so mu ijuru azaba babarira. Haleluya. Abakozi bo mu rugo, mwabakozi mwe bo mu rugo mutwara abagabo, mukiyambika utubana tubanye mu gukora ubusafi cyangwa mukugabira abasobuja, mwunama mugahena kugira ngo mumwereke ikibuno cyanyu. Ico kibuno Uwiteka aje kugishiramwe umuriro. Ico kibuno Uwiteka aje kugiturira ushe utongoke, ushuveho kuko wababaje Imana. Nimwihane, mwabasambanyi mwe nimwihane,
mwaba benshi mwe nimwihane, mwabajura mwe, mwabaraguzi mwe, muraguza mwica bagenzi banyu, nimwihane ubwami bwo mwijuru buregereje. Dore Yesu Kristo araje, niyaza asanga uri mu bujura, uzapfira mu bujura, niho uzapfira. Ubujura buratandukanye. Wewe wa muntu we, ubona umuntu ataye ikintu hasi, ugaca ugenda ugahonyoraho, ukareka karengana, hanyuma ubonye arenganye ugaca utora. Reka ndakubwira uri umujura mubi. Agitaye umubona, hakumuhamagara ati garuka, urataye, urareka ararengana kugira ngo ugitware. Mbega ubujura bubi. Nimwihane. Wagera mu rugo ngo mugore wanjye cyangwa mugabo wanjye cyangwa mama inde ngo Imana yampaye amafaranga. Yo yaguhaye ryari ko wamwibye kuri umujura? Umunwa nacyo warubaye wo kumuhamagara ati garuka utori ibyawe wataye. Ariko ntabyo mukora, muca mushira hehe mu mufuko, mukararama mukagenda. Hanyuma ngo uri umukristo ngo uri kuraja mu ijuru, ngo uri umukristo ngo uri kuraja mu ijuru. Dore umunsi uraje waka nk'itanura, uje kukurandura ugute hanze, uje kuguturira. Amazi ashushe yonyine urayatinya. Iyo ushuhije amazi yo koga ukumva arashushe, urafata amazi akonje ugasukamo kugira ngo wishire ko arakazu yazi. Ugatinya amazi ashushe ari ku muriro w'Uwiteka ukuvyemo karindwi, ntubutinye. Ndeka ndakubwire, tinya umuriro ugiye kuza, tinya umuriro ugiye kuza. Uwiteka Imana akubabarire, nusaba imbabazi, nureke gufyinatisha Uwiteka. Ntago ari muvyara wawe, kandi ntufyinatisha ijuru. Ijuru ntago ari iryo gufyinatisha. Nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Nimwihane, dore Yesu araje, ntasange muri ko murasambana. Ntasange muri ko mwarekuye amabere hanze, ubusutiya bugize bwadunamitse amabere, maze amabere ari hanze, ngo muri ko muraja mu ijuru. Ese mu mabere yanyu muri ko murayereka nde? Muja mu rushenge amabere ari hejuru. Ese mamugiye kwerekana, mamugiye kuyereka Imana, mamugiye kwereka ayo mabere yanyu Imana? Kaba mwagiye ku rushengero, mamugiye kuyereka Imana? Imana ntireshwa nayo mabere yanyu, Imana ntireshwa nayo maguru yanyu, Imana ntireshwa niyo minwa yanyu, Imana ntagireshwa niyo sura yawe nziza, Imana ntireshwa niyo tayi ufite, Imana ntireshwa nubwo bunini bwawe. Imana ntago biresha namba na hatoya. Nutahinduka, dore umuriro uraje kugutongora, ugusanga mu rushengero, ugusanga hanze, aho uzagusanga hose mwene data, uraje kugutongora. Uraje kugutongora. Umuriro w'Imana waka nk'itanure, uzarandura, uzakurandura, ukurandurane n'imizi, nta n'igishitsi, nta n'amashami uzagusigariza. Uzakurandura nutihana, uzakurandura. Nimwihane, nimwihane bene data. Yesu araje, nimwihane, nimwihane. Yesu Kristo nabaho umugisha. Ndarangije. Data, mu izina rya Yesu ndagushima, ndagushima hezega umuntu wese yumva ino video. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.